Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Iradian Ardi dalam channel Motovan Story. Hari ini kami akan melaksanakan San Mori ke arah Jalan Janto Lamno bersama klub rider PCX Kutaraja dan Honda ADV Aceh. Dan sebelum berangkat, kita berdoa dulu bersama-sama agar perjalanan kita lancar, oke? Nah, sekarang ini kami sudah di jalan. Kita mengambil rute melalui Jalan Waduk Keliling. Karena jalur ini lebih dekat untuk mencapai Janto Lamno dibandingkan dengan kita melewati jalan lewat kota Janto. Nah, sekarang ini kita akan melewati di bawah jalan tol. Nah, di atas ini adalah jalan tol dan kita akan terus melanjutkan perjalanan. Saksikan terus di video ini, oke? Sesaat lagi kita akan memasuki ke daerah wisata Waduk Keliling. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Waduk Keliling. Dan biasanya di pintu gerbang yang tadi itu akan diminta ya you know lah ya. Kita tetap lanjutkan perjalanan aja, tidak usah hiraukan mereka. Oke, kita menikmati perjalanan San Mori pada hari ini bersama rider PCX Kutaraja dan Honda ADV Indonesia Chapter Aceh. Total semuanya yang mengikuti San Mori pada hari ini yaitu 10 unit. Selain dari teman-teman ADV dan PCX, ada juga dari Honda Beat, Vario, dan juga CBX 150. Di sana itu adalah waduk keliling, cuman kita nggak nampak airnya ya karena agak tinggi dinding waduknya. Di sana ada teman kita yang sedang ngerekam, kita sapa dulu ya. Dan kita sudah memasuki kawasan Siron. Ini merupakan jembatan pertama yang kita jumpai di wilayah Siron ini. Dan kawasan Siron ini terkenal dengan savananya tuh, savana hijau.
say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Saat ini kita sudah sampai di kaki kelok 9 Yentolamno, dan sebentar lagi kita akan naik ke puncak. Tanjakan ini lumayan tinggi ya guys, jadi pastikan kondisi unit sepeda motor Anda benar-benar fit ketika melewati jalur tanjakan ini. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break, swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. Dan kita masih terus menanjak ini guys, tanjakan yang berkelok-kelok. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things. Ini di depan kita ada Muhajir. Gas terus bro. Somebody living better, I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love. Nah, di sini tempat spot foto yang biasanya orang-orang mengambil foto yang nampak kelok 9-nya ke bawah. Cuman kita nggak foto dulu, kita mau melanjutkan perjalanan dulu, nanti kita foto pada saat turun. Ini kondisi masih menanjak ya guys, belum habis lagi tanjakan ini, masih jauh ke depan. So now I gotta say goodbye. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying
Dan kita sudah sampai di penghabisan jalan aspal. Karena setelah ini tidak ada lagi jalan aspal, jalannya kerikil dan tanah, dan sangat sulit dilewati dengan sepeda motor matic atau sepeda motor non off-road. Jadi kita di sini mau foto-foto dulu, naik ke atas bukit-bukit ini, dan setelah itu nanti kita akan turun kembali ke arah jalan Kelok 9 yang tadi. In the open, dried out tears of sorrow, lacking all of Cukup sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Kita mau foto-foto dulu di atas bukit. waiting for the Sampai jumpa di video berikutnya.